mwakwa ba de moba Adom TV anopa kase so na nyabre na fe nsam ni kire mo na oyemfa mamo na electoral commission e de atoja kire mo se wona de ye apomdin se achi ba kire wondin no court se yenyim frim enti won mo so ayi na nya no tunti no na fi abato no muntimi ntubi mpanifo a wo electoral commission aye hwehwe se ne wo commensini won mo enkrobata na wo ho na akwanya wo ho se won so utime ko ho na ukotwe wudin owura Samuel Tete ya wo ye director Electoral Services so any Adom TV kase edin komwe omdi chro omdi health insurance card edi chro omdi no Supreme Court no kase ye omdi nya den emfim ye kase ye omdi na ene efim na nhihia edi to ho ama omkwan so omsan ba chro omdi se ne Supreme Court no ka ene se ye di omdi ba betudwa our graphic mo ye decide no so ba betudwa our district assemblies any offices of the Electoral Commission near the copies of Omudino at the amount political parties ni na the 10 days at the atour from the 18th of July up to 28th of July. I'm omu na kwan say wow unim say o ye Ghanaian o the health insurance na churodi any year film no o the for driver's license o passport and now national ID card so we need bia and there for two guarantors ediwechi the district offices ewo baby a wo chiro odin na yen chiro odin amfanto yanto aso na yankwa yansam from mo na ye twetwe ni pani de ma NDC Amanyoko Johnson ese edun katia dodo no anso enim no General Mosquito ne Adom TV kase di nkomotiti we kosi se so odi atodwa kyerem KMA boss kojobo nsu ne wode de bia no ato honom no eye bold decision na ni sunu kura kwaye se eye UK mansofo wono so afri so eye David Cameron wono so ensamo ekoso no no ahunu se wo so otu no ho ade so na bi pepepe ntine no owura Johnson ese edun katia bo kojobo nsu aboso ewo eye de waye Majima di se wa ya de me nkwande a akokodura wa show no wa ya de se on se papa ya okofa Brexit ba ya yakoto so wa ba ohun se o man na o heso no o si ye be ko nifa ana me also wa ye compare say bekum na ye ene ye de akoto nifa na fe o te wa so ye de entino memigidi se ono so o twen ne homboko yi ene na o manya prime minister fofra o mode no esi so enti de waye no eye akokodrofo adwuma enye nipa nyina netimi yesa obi betena se aka se metumi na mtimba bi se nananom se emfa me ho a me wo metumi me wo maprosifo me wo ya me de bo me ho bai na o ye na adwuma ba ye duru ba bia ase esoroka akwala ene ehu ne papa General Mosquito no wo ekosi so Asampa 94.7 on your mind hene kwabna sante edi sa enkomo yenkonsam foforo mo mrahye bedwani a wogina mu dem omanfo wo bekwai abaton pesua so ra Joseph Oseiwusu Jowais and all the atoja chiremo send a botai na ni suade hunu so obesi divisional headquarters posi fo na ye wo bekwai so ene no adane bibia wo ho chese akronfo ediwani se prichua wiawiane ma ne saa enhoma wamo connect ye se be ye obenya nyina mahoden so adane komsa nkrofo awie ne nyina akosem ye ne Adom kase ekasai sedem susu meniso nanka mefana se bianka junior wie ye kura nanka me wie ne ye bibia no ne adane ama prosifo nanso ne o kakra ha adwene misika no ya na sede me pene hwehwe no menya ne saa na fe edipabonefo so atiasim sika no mu enoso kakra wo adwuma no a obeba na krova be wie mu neoma na jese wo se wo twen na asanye sika foforo no wanya waye de akire no for example wiring ye wa hanyina kromfa betwitwen wires ni nyina wa de hwede dansi district police headquarters ne si hey enso akrovoti me wura ha tumi abetwitwen wires ni nyina ma ese no abaye ka foforo antigi se yesa nya sika eye enugu form no sale ansana tiles ayatogu ho no yatumi de eguso ni nyina na esembre because wa cover budget ba ko dada enti they and them menyeska ye ali wires no foforo no mintumi ntoaso
from adwuma ni nyina agye se twen enti ne omo ha me kakra baako no omanfo me hu se sebe oman de ye bɔ ho ban we omamba ye wasede ze obɔ ho ban ye ya ma ye nyina ye ho ban bɔ na ACS Joe Wise no obekwa imrahye bedwani obɔ no homoden se ne manfo benya asumdue wo bambo mo nsam na nkrofo so wia ne mo se be post station pa na nkrofo wia de no so ha dwene wo enti mpanifo mo hwɛ na mo mo se be ye obetimi adru ne botae ho yare mo konsam foforo mo na na de anuane ne bo no eguso a ne bo no edene jasa kwadu kura no anya price ne bo de ne pa yankɔ ba bia yankɔ kyiri ne mo malata ha ya emedwadfo ebi ne Adom TV kase adi nkɔma kyiri mo sanyi wo mo a ene ma won kwa kofa ba na no board e so nso nya mfaso kakra nti wo de bi kitwa bi na eto so nkyeremu no ne Adom TV kase edi nkomo yi ne bo ma afom kura sese kwadu duro baako yetimi to no 1 million 800 e de eso kase no enketwa no so miensa 1 million nje se de ntimi kura ye kan 9 ni num 2 cd 5 cd board ne bo ma afom ye e se season June July de e kom bre August September ne beba kakra na fi we yankasa de bode no ne boye de yankasa ye hu bi da enkuruma ani nyaado na ayefo nkra enkuruma ni nyaado na ayefo na duane de bode de ye hu bi da bode no bode na fi we de ye ton bode miensa e bi kura 200,000 ye ne ma we no nyina wo soro e bia ni wa e wo fom se se ade ko ekunya garlic ne boaye den potatoes ne boaye den de se ade ya abafo ne de kontomire no na yefo na de se cabbage num ne ho ne ama ne de ne boaye den eno de e wo soro ye pese no embra fom tu ye kwa ye ton no se so ye be ton ne wona gye emfa so ni nyina afiri so tibi wa potatoes wo kyekira wo de 10 cd wo beti ahoma sika 3 cd afiri mu kaya be so akode mu anopa kaya be san so ababontin wo be wie nja so mfa so ni nyina no eni ka ska na wote wokwa enti adwarifo na etie mu no ye so aye to su wo mu na esu ni so ye be de ne ma no board ne ankasa ne anya agro no wo mu die nje se wo awon kodwomu wo ho ene e wo mfili ene wo sika de wo ho no nti ya wonte ne ya nketo yi eden timpanifo yenhwe na aduane ne mra yede mu hwie kra na suafo bi a wo mo Accra Polytechnic wo mu su jese ya je wo mo twabmene ebo bi a wo mo ntiase wo wa utua wo matua wo mo sesi fom enti wo mo de ato Adom TV kase anum yenka bi ma won panifo no wo mo hwe Adom TV no wo mo hwe mo wo mo na charges no ya bro won mo eso. I'm very hungry because of these 50 Ghana cedis for binding, not for printing and binding, but only binding. And some of my colleagues have gone through it, and I have realized that it is not hard copy, but rather soft copy. I fought with them 3 times before getting the breakdown. And when you look at the breakdown on project work, this year, 3rd years, we paid 86 Ghana cedi. And when you look at this year, that means first years too are paying 80 Ghana cedis when they are not doing project work. That means when I came first year, I paid project work. Second years are paying 83 Ghana cedis, and they are not doing project work. That means when I was in second year, I paid project work. Look at this one, ICT. This year, first years are paying 222 Ghana cedis. They are doing ICT. Accountancy, first year you are doing ICT. That one is compulsory, you pay. Second year, they are paying the same amount, and they are not doing ICT. How? So why are they paying that amount? 3rd years, we paid the same amount, and we did not even step foot at the ICT. When you can say be didi, and be so come the warm massa. I dare what you are 1 year, the end say. When you know, we are politicians, Kwana, they show Accra Poly. And in 24 Modano, Sir Secretary and Aquano Sono, Nania to say, you wine, what you're tuning in down, Pepper no lie. Into more Namun CSS and some near General Son of Pay Cassiana Hannah Brahma Quine, they are dining a sea fear Manqua, Tamacloni, or mine in a Quabna Sante, Nana ya brefo. Aisha Mausi, Ayakrado, the bedroom, it was so.